set ablaze a rapid transport bus and a gas station. Just when Africa thought the fire had inzozi TV wano aho udahwema kubagezaho byinshi kandi byiza tugarutse rero mu karere hano hakurya muri Tanzania aho ibintu bikomeje kudogera mu minsi ishize twari turi Madagascar tuvayo tuzamuka muri Burkina Faso murabizi Burkina Faso niho habaje turazamuka tuza hano muri Cameroon ariko murabizi ko muri Kenya naho twari dusubiriye ariko Kongo naho murabizi ko tutajya gucya kabiri kandi mukiruka ko Uganda hano naho bijya bishyika ubwo rero turayibaza tuti ariko se ibi bisageza ryari ahangaha muri aka karere k'ibiyaga bigari ni ukuvuga ngo Tanzania rero nk'uko mwamenyereye mwanyuze nk'igihugu gituje kandi gitoze ubu ni ibicika aho protests ziri cyangwa se abaturage bari kwigaragambya bamagana CCM cyangwa se ubutegetsi bwa Suluhu Hassan ubwo niko tukomeza tubegeraniza ibyo biyogaye makuru dore aho ukuntu byifashe hano imbere muri Tanzania. Under Paul Biya, a government silencing its own citizens in the name of order. And now, it's happening again, this time in Tanzania. Now to Tanzania, where police have imposed an evening curfew in the main city, Dar es Salaam, after protesters tore down banners supporting the president and burned a police station. Chaos erupted in various towns in Tanzania as the country held their presidential elections, marked by concerns from human rights groups alarmed over detention of opposition members. Internet connectivity was disrupted across the country shortly after hundreds of protesters set ablaze a rapid transport bus and a gas station. The streets of Dar es Salaam burn with anger. Sirens echo through the night. And a new generation is refusing to bow. A curfew has been declared, the internet cut off, and the people's voices drowned in tear gas. But in the heart of the storm, Africa's youth are reminding the continent that silence is no longer an option. Just when the world thought it was over, reports say protesters have stormed military barracks, pleading for the army to take control. In what was meant to be a moment of democracy, Tanzania has found itself repeating the mistakes of others. Just like Cameroon, under Biya's iron rule, the government faces its own people, not with dialogue, but with force. President Samia Suluhu Hassan, once celebrated as a symbol of hope and reform, now stands accused of walking the same path of repression. A nation watches in fear, while the rest of Africa asks, is this the beginning of... Yes, ndagira mubwire ngo Tanzania cyari igihugu cyuje umutuzo cyuje abaturage babo bakora imirimo yabo na leta igakora ibyayo ikamenyera abaturage icyo bakeneye ariko muri minsi ya none ntabwo namenya uwaroze abatanzania abo abatanzania nabo bigarije imihanda baratwika babiri abaturage aho mperukiye amakuru babiri bamaze gupfa hirya no hino abantu n'umupolisi umwe yamaze kwitaba Rurema aho yashanguriwe n'abigaragambyaga naho abaturage bo baje kuraswa n'abapolisi n'ubwo kwigaragambya hamwe n'icyo rero turakomeza tubegereza amakuru ariko nagira mubwire ibiri muri aka karere birababaje ni hahandi ngira What was meant to be a moment of democracy, Tanzania has found itself repeating the mistakes of others. Just like Cameroon, under Biya's iron rule, the government faces its own people, not with dialogue, but with force. President Samia Suluhu Hassan, once celebrated as a symbol of hope and reform, now stands accused of walking the same path of repression. A
benshi watches in ese fear. kuki Tanzania yari While the ituje rest of noneho Africa asks, byagenze this the gute beginning cyangwa se of the habaye long iki reign built buriya on ubutegetsi fear? bwinshi Welcome. bwinjizwa n'abantu benshi batandukanye bigatuma hari benshi baba batifuza ko ubutegetsi bwakomeza cyangwa se ubuyobozi cyangwa igihugu cyahora mu mutekano bakumva ko bagisenya. Ubwo rero abo bantu mujye mubarebera hafi, mubitondere, mushungure ibitekerezo babaha niba ari ibyo gusenya igihugu cyanyu cyangwa se niba ari ibyo kugiteza imbere. Muri Tanzania rero nta urubyiruko rwigabye mu mihanda bigaragara ko hari politike imaze igihe ya ntumshe ab'iki gihe bayita gens cyangwa se generation Z, ni ukuvuga ngo ni urubyiruko rukwishyira hamwe rutarengeje imyaka 35 ngabo maze rukajya mu mihanda maze rukavuyanga ibintu byose. Mwarabibonye muri Kenya, mwarabibonye muri Cameroon, mwarabibonye muri Madagascar, mwarabibonye muri Burkina Faso ndetse n'ahandi. Ubwo rero ibyo bintu byose mugomba kubyibazaho mukabitekereza kuko ibi bintu ntabwo biganisha Afurika heza, binaganisha East Africa heza. Ndagira rero ibihugu bije gushyigikirana, nibimara gushyigikirana byumve ko umutekano w'igihugu kimwe muri ibyo ari ingenzi ku kindi. Niyo nama ngiye narangiza ngira abantu kuko muri Tanzania birakaze, bavuga ngo Su Hassan must go, Su Hassan must go. Iyo ntero mwarayumvaga Ruto must go, urumva n'ahandi za hariya za Madagascar mwarayumvaga, mwarayumvishe muri za hehe hose bagiye bakoresha must go, someone must go, right? Hariya muri Tanzania rero ni Su Hassan must go. Ubwo rero turaza kureba CCM hatutaki, Su Hassan must go, CCM hatutaki, Su Hassan must go. So turaza rero kureba aho bigana, reka tubihereza amaso, ubundi turakomeza tubagezeho update zose zishoboka. Ciao. In what was meant to be a moment of democracy, Tanzania has found itself repeating the mistakes of others. Just like Cameroon, under Biya's iron rule, the government faces its own people, not with dialogue, but with force. President Samia Suluhu Hassan, once celebrated as a symbol of hope and reform, now stands accused of walking the same path of repression. A nation watches in fear, while the rest of Africa asks, is this the beginning of another long reign built on fear? Welcome.